hatupiti barabara. Tunapopita hivi unasikia watu wa corona, rudini ndani. Watu wa corona mnatafuta nini? Ruhonge rwa ugima wa muingi kaunti-ini ya Nakuru kumurikwo thutha wa kuiga keheri-ini family 11 thutha wa umwe wa aikari kwirikana ari na COVID-19 guku na rio ithabu ria arwaru rikiongerereka na andu 389. Njira tuma tuhingurire mundu ebange ako ni kwata kuinuka ri wiinuke uthire ikare gicagi na aciari. Kenya guthie na mbere na kuonania nyota wa kwenda kuhingurwo na mwena wa pipeline guku Nairobi aikari magithie na mbere na mihang'o nginyagia mathaa-ini ma curfew. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga ni wa iguru gucenjia meciria make megie kamiti ya uiguano iria robete riri MCAs ya kaunti iyo marebanga guthie igoti-ini kiumia giukite. Family mwena wa Muchatha kaunti-ini ya Kiambu guikara na hau ya umwe wao uria worire na njira iri kiriga kiambiriria-ini kia mwaka uyu.